get along with other people that I don't know and exploring, yeah, learning about Jesus. No, I'm not tasting that. Om soos nuwe mense te ontmoet wat soos van ander plekke afkom, wat soos waarvan ek nie regtig soos weet nie en goed en ja, om net nuwe maatjies te maak. Ja, ek het water gebring en ek het soos energy goeders gebring. Ek sal sê ek sien uit vir die worship, dit gaan wel lekker wees. Ek sien die meeste uit om te kamp saam met my vriende. Ek dink dit is belangrik om hydrated te bly. Ek sien uit na die aktiwiteite wat ons gaan doen. Ek sien die meeste uit na die praise and worship en om nuwe vriende te ontmoet. I'm looking forward to the food and meeting new people. So what I'm looking forward for this weekend, especially the praise and worship in the PK Beer Walk, because last year I enjoyed it actually a lot. The whole, like, everybody went crazy and stuff whenever I think it was the worship team and the balls as well. Yo, it was on fleek. It was crazy, man. It's very hot in Bredasdorp, yo. Oh yeah, very thirsty, yeah. Okay. Yeah. Thirsty for God, yeah. Om in die saal te wees vir al die kinders te kan sien en lekker te dans en vir myself te geniet, dat is waarna ek die meeste uitsien. Ja, ek is nogal baie dol, maar nie vir water, ek vir koeldrank.